Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona emzansi, ungakhohlwa embuyela uthi subscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So ivideo namhlanje mbuyela ngizokhuluma ama-teaser Uzalo kuleli viki esikulona, izinto okumele uyilindele lapha kuZalo. So ngizoqala ngeepisode yaManday lapha embuyela baveza ukuthi ke unjeza uzophoxeka ngenxa yokuthi ngeze ithole ifunding and baphinde baveza ukuthi umbatha uzobuya kwamashu, uzobuya ke nesinye iscam esisha. Ngidlule phambili mbuye lapha nge-episode ya-Tuesday baveza ukuthi uSbonelo uzohijacka imoto esizana nayo intombi yakhe uNomaswazi and baphinde baveza ukuthi ifamily yakhe uSipho uMrs Madlala benayeke uPrince bazolungiselela ibirthday yakhe uSipho and baphinde baveza ukuthi umbatha uzobe ephekwe emission njengoba ke fike nescam esisha kwamashu. Ngidlule phambili mbuye ngeindaba ya-Wednesday baveza ukuthi Wednesday unomkhosi ngeze behappy ngesenzo sobe senziwe uNkunzi and baphinde baveza ukuthi uhleziphi uzobeke naye futhi engekho right ngento eyenzeka phambi kwakhe enziwa uhlelo and baphinde baveza ukuthi izinto izoba nzima kwindaba ke thinta uscrewdriver naye ke uSbonelo njengoba uSbonelo ebusiness days ehijacka imoto. Ngidlule phambili mbuyele nge-episode ya-Thursday baveza ukuthi uNkunzi uzobe busy ngendaba ethinta uphila naye kuTomfuthi ngomshado wabo and baphinde baveza ukuthi ke unjeza uzocasulwa uNonkabe naye ke uLili and baphinde baveza ukuthi uSipho uzokhombisa ke ukubonga kuyena uMrs Madlala benaye ke uPrince ngezinto abamenzele zona. Ngidlule phambili mbuyele nge-episode ya-Friday baveza lapha ukuthi unjeza uzoyisola ngesenzo sokuthi ke efake kubugebengu and baphinde baveza ukuthi uGabsile uzobe feel lonely ngezizathu ukuthi uNkunzi akekho usendlendle and futhi uNkunzi akamnakile and baphinde baveza ukuthi uhlelo uzobe ngekho comfortable ngento ezobe ishow mamlambo ukuthi bazomema uSbu esenta lapha abasebenzela khona.